Ekitabo kya Nabbi Miika essura ya 3. Ebi by'abanyiginya n'eby'abaanabi baabo. Bwanyuma nagira nti, imwe bakuru ba Yakobo mwe, nimwe abategeki b'enju ya Isirayiri, nimuhurire. Tomurimo gwanyu okumanya eby'oburyo? Imwe abange ebirungi mukakunda ebibi, abantu bangye mukabiiyaho oruhu, mukonoora enyama aha magufa gaabo, mukagirya, mukababaagaho oruhu, mukabacwagacwagura amagufa, mukabatematema nk'enyama ezibarikwenda kuta omu rwabya naryo omu nyungu egoya. Obwo baryatakira Mukama, kwonka taribagarukamu. Omuri obwo bunaku aryabiima amaisho ahabw'okukora kubi omu mitwarize yaabo. Oku nikwo Mukama alikugamba ahari baanabi abarikuhabya abantu bangye, bakagira ngu n'obusinge obiine ebyokurya haza bakarwanisa owabura eki yabatamika. Nikyo biribabeera ekiro mukabura okworekwa, bikababeera omwirima mukabura okuragura, izooba ryarengyera ahari baanabi nanye omushana ebiragurire, abahanuzi baryahemuka n'abafumu bitwa enshoni boona engaro bazita aha munwa ahabw'okubura okugarukamu kwa Ruhanga. Konka nyowe nyijwire amaani ahabw'Omwoyo wa Mukama, nyijwire obwinganisa n'obushoborozi bw'okumanyisa Yakobo ekicumuro kye na Isirayiri ekibi kye. Nimuhurire eki, imwe bakuru b'enju ya Yakobo mwe, n'abategeki b'enju ya Isirayiri. Abangira kimwe eby'oburyo, obwinganisa bwona mukabukiikamya. Abombekyesa Sayuuni eshagama, na Yerusaalemu mukagyombekyesa okukora kubi. Abakuru bayo bacwa emanja z'enguzi, abanyamurwa bayo beegyesa ahabw'okugurirwa, n'abaanabi bayo baragura ahabw'empiiha, haza beegamira Mukama nibagira bati, Mukama tari omuri itwe, tihiine kabi karituhikaho. Nikyo Sayuuni erihingirwa nk'omusiri aha bwanyu, Yerusaalemu ekaba omutumo gw'ebishenyuka, n'orushozi rw'enju ya Mukama rukaba nk'ekibungo kishwekirwe ekibira.